Uba Arden Mila Busai Moj u President Jongseng Voice of the People Party manen kesengi ka kadlai trik u benai Naila Arjar Sau hakapor ba wa ai kublai ki pajba nakajing job MP u Dr. Singkon ba Arden wong bangala Troich Dom nakapor sekapor ban penjob MDC MLA ki bubon haduk menta Henry ngachungop bej ban syashat kala haki babon uba Arden ula ongru ba kidang don shibon ki bakwa ban penisok bat kanika party ban ada ki kwa ban penisok tang nakabenta ban ikoni ka election MDC lene MLA MP kimdon kamiru ban penisok syakani ka seng play namalo play ukwa ban abu bupet ya ka sinshar ka kharar ukwa pagano ka sinshar kharar ka bakhul ka suwa balat ka pamsap ka balat ka jingle shileng kma bak kum ta terte dei namar kata nawi jipran kamru nimban si penghapan sei nagi thot ba ban pinshisha ya kata ka jinfrang ka jinkwa ka ji bat kata ka nongren ka play ukwa ya ka sinshar ka kharar bagandar play khon punri ngamju thai ban penkanawi ki patba ya ei kabala tho aga bible laringi puli naga kitab Deuteronomy ke lenong ka khanriu kadhak ka khatna arpo handu breu mahami gnung sinsha ji gon Israel linggo Moses wong puno mewa pengen breu ni jimpisha mewa nyu shileng kmat mewa bamsap nabaga bamsap ka penala no ya kmat ji bastar baka penkala dor ya tin ji bahak ta ya ka hak ba ya ka hak imen shakri kata dengan nongrim ka wangi ngila bo kung ka Voice of the People Party ngila mo abin pen ka lele ruem ya kata ka nongrim dahil makata ngin persang man le ya ka baba ngin persang man le ya ka badai ka bangi tip lahat no abe jingong priyo ka dan ka jing pakla hangi hantay ka jing bam tip ngangit wat upat ba usutu wat ublay unong to lada ka dan ka jing pakla ha ka jingong priyo ka bangi ngin poy perkat ni le ya se ka babakla dahil wala kata ngin persang man le ya ka babatam nam ka upat ba ko kipat ba be dahil naman kata ka tao hadirin anda ke Voice of the People Party ke stang menyai linti orang election ke peningkong kemarin kena ke Donbok bayi Pak Hibing ni muncul hai kendung Pak Hibing harassment apa ni yang dia bayi bayi sini hai bila sampai nak kam wah mau election itu apa anda berhak ngalek sini nama itu ni orang ba Shwa hakapor dalam officer katna soy ulong beri berjak-jak ulong beri berbek bambang ketir bak empat dan bunuh katak thok bria kata kacim treju tinggal bakal simpor iba hibing bin syong perkhat bak habakut ila raito mau pilih pindu you pilih mau dari mana pension bio itu atau nimdan kam kemarin ke dan bak pilih piang pada bila say bahibing hodon sibon barden say brio lo ada tahu tu ha nomor kipet dan raini snotrat baupat ba ai ke jiga sha ndai don sibon kiwi constituency kibagi melawan say ni melawan say dan khatrawut bana ke khatrawut ila jok saut bada ke jintrai sitam daga jin persyang ban peni kajungi itu ginawilam bagi bat yang ay bagi keren bagi persamaan le yang bagi keren haki po election ina saman yo suki pasuki yang kajung syariah tu pat ba ina hi reservation policy hangkau pada syusyu lanangi ina ra'i ki mati bebon apa assembly bak sedang ban ki mensim kajat beri kalau angur lupa yang kata kejingkla ba imak kini kala day kapali badai lingba day lingba ka Voice of the People Party bangilang lesi shisha banyo yang kejingkla badai naman udala pun kilawan ban penesok bani oh habawan ban penesok sa Voice of the People Party ngiru nisru thu ha kamtam yeledi ngala yad lingba shibun snem haga jina linti oh ngala tri shitom migi bubun ban pelong MDC ban pelong MLA ngala syak syak kala nagapor syakapor ngala sisa maroi shimaroi rede hedin ngila seng yaga Voice of the People Party ngila job saunut ngila tri ringkat daga wei ke put ke wei ke por daga wei ke kam perkhat oh kala kringi ki babun bat don shibun baru ki stang ban pai kmat syaga Voice of the People Party ban pinyesok bangi te mangiru kum kina ngalam ngila kren me daga basyai
sniu halindet jongno juno ngila kren be de basai pe labi ko abani so but the voice of the people party ngi pediang snubha tamatang koi labi mut ba piwan ban piniso tang ban yo ban yele election naiwan piniso tang la de kren shan labi piwan be tang ban yo tiket MDC nomor suthu balan yo tiket nu prati job be ongi snu tenate baga VPP kalau pinki mensim iki samla ki bebek ki samla ki basta ki samla ki badan mensim klem pisaru bagi la shnur mentaban mi o kata ka ka snu tena jingi mrei hila snu thu hi habalai rung pai pa te lai rung lang bat belang lai rung lang bat lang bradu tiga de ka kamram jingi ban pisha banang ban piniper hapleng di lang brat bat ki belang darung li lang somo kami penpa Tinamar kita kalau nilai ada keren lupa baru ada hidup baik kejimun penrung menilai election dari bani otoket mairu. Nomor ngimpa baka parti kandak tak kendrum ke kendram haswa dengan ai tiket. Bagi nongelam kita di pet ke state election committee kila ada lum di ketom baru apa hasil. Bandon kita kecil ikut bapak pediang baik yang kecil penia juga parti UAW otoket. Ini trailer. Kadang-kadang kena kajing kinyum lagi kajing wakdau kajing wakdau. Ila persang balik ke bapa. Lewan aku tu nak ambil. Dan Ray orang ini, habalai runlang, lai donlang, dan lupa hati ni bisni. Kikato kaningot, kibla rung, dah kemen sim, kau isyar he, dah kemen sim kau isu tu, orang bermencur, mendon syuk kau iru kau balat kau mengingikran, kum ginalam. Haga po ka baki ki wan pineso pati kabadai nak lada bakra mong de ka bakra kabadai be nalaya kato kani por ondala smuthu imat pakata thong kabanga kwa kampoi shinu imat nganyo tiket mino andami sedang prabanong baem kinongre jong BPP kamlo mari kita kum kita kindon